Akaroro k'eminyeto akakatirwe n'ubururu bw'abagurusi abarema hamwe n'ubukiko bw'eminyeto kandi nako kabira ku mugongo. Asima Innocent ubwo asingira akaruru k'eminyeto bwa nyuma yo kurabaho atine cha kanisa ubwo ari kuzombegere bya Chance Benon otuyira chairman w'eminyeto. Myenda okuraganise minyeto yitu myenda ngu njinywanirire mu government nangwa no mbebembezi abahango okureba ngo emyeto yitu irakaryahururwa nkito kemyeto emyeto myinji no shangine abebembezi konka bebembezi abo oshanga ngo tibakwatanisa na nabebembezi abakura barumu. It is only Kamenge district that we have had peaceful elections, especially within the youth league elections zona bakazitorana no opposed. Twaruga LC1 LC2 LC3 bona almost bakora bano pose kutwakira LC3 LC2 twajana no kwaragira nkuko tuturantuja ha hino interest people showed up interest ubururu twagira ki twabutera. I want to congratulate my brother Innocent yarabo unopposed. Hariho n'emenyete bireyizire kwakanisa kutera karuraka kandi aba bakwasirwe polisi. Ati nyoka ngambira afande yo papara nimbi kwata yo nimbuza nibiza hii twareba munana abakuru mu NRM for example chairperson wa NRM Kamwenge sub county ali mu mukaru directire kandi chikwenda mateka ga NRM abantu abakuru bashemerwa ni bahabure minyeto nko keshemere kwetwaza wonkani ni kishashana kushanga abantu bakuru baturibatirira bakuturubatirira mu biturukora bagurusi n'abakikuru bo bona barabahano opposite yakwa bikirizana nkako NRM turayinkarejinga consensus then n'abarema nabo bikirizana abantu abino burema hamibiri yabo nabo bikirizana nkako twayika mu use posts zimwe zazira babarano opposite izindi twatera karuru. Omuganda nkaga polisi mu district ya Mitome mashine n'emenyeto bwa nyuma yo kuzira karura kabire kariya ko kuterwa shaha mukaga zikashikasha yukumizo mwabazi hata kabire ho kushoma amazina agabaratere. Niyo gushahina ngo kubatugambire zabashaha mukaga zabashaha mushanzu zabashaha munana barogishura batakizire bakambuna amanya shanka mwenda turya hatu zabashaha 10 akaruru eshazo kateza tubakwenda kutushobora nice cyuru tukange barangira rizoberinde eri futira kawo nanka chaba kama na group yeye registra organizing tufune na tango do yasemekwa na rawo muri kintu barangira rizoberi n'yo futira karungu kungarta ryerizo abantu reba abantu abamwe bo yituko kubiba babatwaro kuba batekwa motoka hazijo motoka hariho police kumere side jo yonka hati twaheza kutandika kwesharinga nkonga hariho ki hati police nikwe kunaka kutandika kwetorora aha bwenshi yabeta kumereneye torora kwera be yaba ari no buringaniza eketorora je twena tukakora ki tukareba ngo police rihone controllinga akaruru kona aba bintu bateka tekireho okubarye nyuma y'abaziringiro ubururobo. Nyoni ngamba as a citizen the country braving umuntu arukunda Mitoma aba bantu babesimbika yusi twadinayingwa nakusinga kandi ukabaherezo batakwenda nibuvuye utakwenda garakaho mu Mitoma tuyentu kitebekana sirine tambrake nangwananye nagaricyo simbe bagira ngo boto bakuzomuka yose barukugamba necu polisi yabiryo mu mwanya niya batwara polisi yanga kwata umuntu yanayisharinga yagumaniye mureba mpaka bagira ngo tubafutereza karu injira ntibarangira abantu baraho kwiciriza karu bang ngo tubafutera karu so obo bushomanguzi obuno butaho mu district yitu ncenda tuburebe kandi tugume tubujumerere Mitoma kagiziro vuyo gwinjira munongo mu NRM ahubwo kuba ba registra bitu tukabagamba kare tukagamba na tango do wenyina keyizira Mitoma nabo twamugambira ngo akaruru ka Mitoma kacira muvuyo bw'amani habo what is now insecure now hati mwakora ki biza kugamba cyo gukora first thing
imwe hamenyeto kwetambwire neza ha polisi abarukuru bururu bacwanisa barufitezo bw'abarema bito kuza kutezo bw'eminyeto kifuba byabehindukana bahunzi yagabo gasha kwa Anthony Twine na Ben Muhozi.